खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मोसाहारि बरिखादंगायाव गोदानै एलपिजि गेसनि गडाउनजों लोगोसे एजेन्सि बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला नयाबस्ति हालामनि बरिखादंगायाव सनेश्वर स्वर्गियारिया एमएस बागानपारा इंडेन ग्रामीण विट्रक बिमुंजों गोदानै एलपिजि गेसनि गडाउन लोगोसे एजेन्सि बेखेवदों आरो बे गडाउन आरो एजेन्सिनि मावख'खौ गोजा रिबन हानानै बेखेवनानै होयो एलपिजिनि चीफ जेनेरेल मेनेजार डॉक्टर दिनेश प्रसाद विद्यार्थीया। बे गडाउनखौ बेखेवनायनि उनाव सनेश्वर स्वर्गियारिया बरिखादंगा ओनसोलनि एलपिजि गेस बाहायग्रा बाहायगिरिफोरा गोबां मदद जागोनखौ मिजिंथिदों। लोगोसे बिथाङा सोरबाफोर गोदानै गेस लानो गोसो दंब्लाबो लानो हागोन आरो उजाला मावथांखि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन होननानै फोरमायो। ইয়াতে ইণ্ডিয়ান অয়েল মানে গেছ এজেন্সি আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি বহুত দূৰত যাই পেলাই গেছটো আনবা লগা হৈছিল, বহুতখিনি কষ্ট হৈছিল। সেইকাৰণে আমি তাৰমানে ইয়াত আজি গেছ উদ্বোধনী কৰিছোঁ। আজি ইয়াত আমাৰ উপস্থিত আছে আমাৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ আছে লগত আৰু আমাৰ GM আছে ডিভিজনেল অফিচাৰ পৰা। এখেতে আজি আহি ভালদৰে আমাৰ ইয়াত মানে খুব সুন্দৰকৈ উদ্বোধন কৰি গৈ গ'ল। ইয়াত এটা দীৰ্ঘদিনীয়া যি মানুহৰ অভাৱ আছিল সেই অভাৱটো আজি পূৰণ হ'ল। নিশ্চয় আজি যিখিনি মানে অভাৱ আছিল আমাৰ গেছৰ কাৰণে বা যিখিনি মানুহ ৰাইজে মানে কষ্ট পাইছিল সেই কষ্ট আজি পূৰণ হৈ গ'ল। এতিয়া সকলোৱে ইয়াতে পাব চিলিণ্ডাৰ পাই যাব আৰু যদি কোনোবা যদি কানেকশ্যন যদি কৰিব ইচ্ছা আছে এই গোটেইকেইটা মানে ইয়াতে আহি কানেকশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু কিছুমান যদি উজালা গেছ পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত আহি উজালা কানেকশ্যনো ল'ব পাৰিব। এইখিনি নাম হ'ল সনেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী, আমাৰ এজেন্সিৰ নাম হ'ল MS বাগানপাৰা ইণ্ডেন গ্ৰামীণ বিতৰক। মোবাইল নাম্বাৰ 9365017644 ইয়াতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।